Saluti e ben agattau su nos in curso su Gazzettino Sardu, in sardu de canali 40, bieusu o indiri 12 de su mesi de idas a 2018 itta acontessiri. I fruniduras annoasa de su corpus barracellaris barracellus, sa polizia de su Sartu, est un'organizzazione antica mera, sa prus antiga e particolare de sa Sardigna, a onde di traballant già 160 rusu cumpangias finanziaras de sa regioni. O indiri lompiri una novidade di fattisi, sa amministrazioni regionali ari scioperau, desestai is divisas e is pattenas augualis, i prodottu e i 5.237 guardias barracellaris. Aici e tottu, posso chi per toccare i divisas, isainas e i simbolus dottus. Sabunna est gussa de segurai somogenidadi de su corpus in totus isula. Is cumpangias tenenti 24 mesi de tempus si pone in regola con is assettius nousu, grandu pregiu de comandantis chi viant dai di oramera in navettu de unu provvedimento de aici. I sardus comperant in internet, non intammas i zerriaras po promovi scomporas a meni buttegas de sa vida de sa cittadi a manera de abbiazzare su commerciu vitticcu, s'artesania e su bivi in paris is arrugas, i sardus scioperant de comporai da internet a su prusu e prusu e tottu. O cannu paschigeda varri richiare essere ricca mera 8 a regalus de media pro d'ognuno, con una spesa de 13 euros in prusu, conforma a s'annu passau che anta profetai a esistrinas de spippius po su prusu. Po issus usant gastai in media 157 de euros. Is imbirdieras de buttegas enzandus torrant bonas a scetti po si vari un'idea pizzu de modas chi costumanta o prova si vari un'idea de sa differenzia chi sarà sprammiai. Un isprammio chi no ara a isprammiai su commercio de sul loco. Caria libero, Luisi Caria est liberu e limpiu vunti a ruttas a is incurpas de terrorismo finas a proiduas organizzaziones militaris a difesa de su populu curdu, appustisi de isavveraras de sa Corte Internazionali Europea. Su iciocu nugoresu di ara inchisiu gustu capudanni passau sa digos de Nugoro e sa DDA de Casteddu pro terrorismo, appustisi de ai battallau in Siria su costau de su partidu de traballadoris de su Kurdistan, me in is unidaris pro s'amparo de su popolo e contras a Daesh, si stadu islamicu, cussu giai terrorista. Is unidaris pro s'amparo de su popolo vunti cussas milizias, chi me in su 2015 aiant aggerrau contras a Assisi, salvendi sa cittadi de Kobane, grazie a puru a sa giuru de sa coalizioni occidentali. E mo e Luisi a rapore di viaggiai d'orra, voras de sa Sardigna, prita chi danti torrau su passaportu e scartas a tenturaras che misura cautelare. Eventus a in giro giovi a 13 de su mesi de iras a 2018 in igresias a rappresentai Ville Fortuna su libro nou de sa scrittora igresienti Giorgia Loi, un romanzo ma vinas a unu biagio chi tressara sa memoria. Se ventus a cumpriri de sa presenza de s'autora chi sara pori preguntai. Sattobio est in igresias a che sa biblioteca comunale Nicono Cannelles giovi a 13 de su mesi de iras ai 6 horas de merin. Grazias poi scioperau su Gazzettino Sardu de noas a chi accabara aici. Si sagrara raseus a torrai a intendi luegos sempre noi in canali 40. Arioso.